Om Swastiastu. Suksema antuk galah majeng ring pangantar acara, antuk galah sani kapai ring titiang. Sadurung titiang lantur-mantur, ngiring pine ajeng irage sareng sami, lunas majeng. Ring sangyang widiwase, duaning sampun galah paswecan ide irage masadu, gengrene galah sane becik puniki. Sane wangyang titiang, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Singaraja, Bapak lan Ibu Guru sane kusumayang titiang, lan sisia sane banget tresna sihin titiang. Ring dahine sane mangkin 17 Agustus 2019 kelaksanaan acara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sane kaping petang nase 4. Dumugi sangkaning acara peringatan puniku, Praside raris semangat patriotrik pahlawan kemerdekaan katulan ring irage sareng sani. Acara peringatan puniki maduul kasuksenaan sani becik pisan. Inggih punike mawit acara peringatan puniki irage Praside pacang kuning tur eling ring jage para pahlawani. Pasti kesampun irage nenten pusakang bumi Indonesia ni puniki. Ide dani sareng sami. Taler dewek titiang panyitat state miare panegara Indonesia sane sampun merdeka puniki. Antuk ngeranayang wewangunan fisik lan wewangunan spiritual mangde sideraris palaksanayang sane becik. Inggih ide dani sareng sami wantah asa punike Praside antuk titiang mebaos indi acara puniki. Yen wenten atur titiang sane nenten unggah ring pakayun titiang nunas gengrenes sinampure sinep titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.